House Snem arjar kandai kata kadai kasin kaba nengkong kabau ba Vincent pala uyakun yaka election MP nakaseng Indian National Congress na Shillong parliamentary seat hakata ka Snem uba Vincent uyo yaka total votes kumba arlak live arjar aspa niyopho but ubawan ba arpan uday u John Fillmore khashing nakaseng United Democratic Party House Snem arjar khasaupat uba Vincent ulay kun Biang nakajo hi kaseng but nakajo ka parliamentary seat kata ka Shillong parliamentary seat hakata ka por uyo kumba arlak kandai hajar laispa sobho votes but ubawan ba ar but uday u Richard BM basayomay nakaseng independent but kachap jong uha kata ka por kadai Mambati House Snem arjar kat kandai pat uba Vincent umpat kentiap seng shanoru une hak jui geseng kaseng Indian National Congress but hakane kapor uba Vincent uyo kumba saulak kat kandai hajar drews pa prabu kandai votes but ubawan baar hakane kapor uday uba Jimeno mautho nakaseng United Democratic Party kumbangila saki uba Vincent ujob hado license laiwat but hakane ka kenting impatip unpoint shakathong ka jingkali ka long Pdiang jongno kiban saya khun banyo ara ya ka nam jong ka jingjob how news nem tangki ne hi yamanta Khublei Shibun.